ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Jingkieng hanan Polok lani ka Watts Lake. Kadai ka Jingkieng ka bala rim tam ka bala Shna na du snem khat praspa khandai psaw ling ba ka jing sandur jong Chief Commissioner ka Assam Hakitu Kipor usa William Ward. Nadu pa Shna ki pareng. Dai tang sisien bala maramot ya ka Jingkieng kata hosnem khat khandai spa prapong. Menta la kumba sisnem ye. Om Sha Shu banyak beliau namar ba ka Jingkieng kala tor bat kala ban khlem ha kanu ma kapor. Ka kenhun ki arkitek ka layalam do ba ai ban maukro menta kala dep ban penkre ya ka jing penwandur ban Shnano da ka Jingkieng ka Thymmai hanan Polok. Shwa ban penwandur ki arkitek ki lawat jing mot shwa na ki pat ba. Laki kwa ban Shna kum ka Jingkieng ka barim. Niki kwa da ka design ka Thymmai. Henry ka sur ka bami ni ki pat ba kalong baki kwa abet kum ka ni ka barim. Kum tala dep ban penwandur kum ka ni ka juk ka Jingkieng ka barim. Uba ai ban ulaong baka jinglot ban Shna ya ka Jingkieng ka Thymmai kan kot sya ka lai glory a bat la ban pendap ya ka tang hapo sisnam kan kham shimpor namar ba kat kum ka design kin hapan klong lut ya ki ktie ki balang hanan Polok khnang ba ka omru kan long ka wasngur ki nong penwandur ki la dep ban pen khre lut na dong shadong ban pen itanat ya kanan Polok endrai menta ka basa kalong satang ba ka sorkar ling ba ka nat forest bakan mang pisa bat ban khot ya ka tanda ban yo sedang no ya ka kam. Ya, kata ke Jingkieng la Shna na do 1894. Aku por belong Chief Commissioner of the William E. Ward ni la kata us I Watts Lake. But engineer jo aku por do to Polok Fritz William Thomas Polok do executive engineer. Wala Shna do to Colonel Hopkins. How Shajar Prosper de Usau. Dia matrai kata kopori mak semen dan duna ha di pun nak Jingkieng kena ding tang kipaya nasya try di dekat semen di house nem hadin mat kini ngayo kidur na po internet kata kita dur di ba hadin ada ketu kini sini kadian mereka botanical garden kita Jingkieng satai kiri ring sudah hair anak kenal tiga ring sekolah kenal dia kini tiga dur di Thymmai bahasa juga sejarah prosper dari Punriu and imat hadir Thymmai kisah Shna itu support pi benar benar pengkiang tu bagi minta dari hadir Thymmai kan takamud hadir berlaku Shna kaya bagi Shna bagi tengki ke Jingkieng ke iba kibo itu support naskalian kadiang kamun but ngatrai mat hagi syajar kena spa propoi baka tourism department imat kepenkelan no itu reeling pi na itu reeling belum cross kiba pilih iya tegadur kisah pengkelal kesekelal long no umne deki square ni titangitai jing pengkelal di imat hau news number ala ba kilai ki engineer po priludi ki i jing tor jing ke kira ing tegadur dan ke plaster ala kini cakap apa ni narod nanta khum Jingkieng ru bun la tor kelapam kurun ma ba kisah pesenge no ikajing ya priwich te kisah wan changi ban commission ni ban design ka Jingkieng and kunta tingiru yo ne kam isung thu ba kadi ke Jingkieng ke badan ka heritage importance ma ko de Jingkieng barim kada lo jong gadau kade blarim ha do ba along ko basi spa kan no spa ko nice nem ifre do Shna di ngana clean ki forest department ki ko ada Thymmai ne ko ada barim
sipor kajing sojong aku arkitek na ko bangaler ko ba Thymmai krek kaban nu ko ban yeper tai larin yo ne kala ko de man Shna Jingkieng Thymmai denre ko pol pengi keren berperlok in fact ni tu finga le ko ko pol apa social media ada psikol apa Thymmai ne ko barim ne ko khle tibun hi ko barim mengaruh di nak kelas jumut iban atai ngam don hok ba ke Jakarta di jumpai ba ke Jingkieng larin ngam sudun hok dengan penkela mengan sipti hala dia ke Thymmai lada kadai man ke Jingkieng mempat lada kadai ke Jakarta mempat don Jingkieng kata tu boleh le Shna ke Thymmai dia keladun ke Jingkieng ke tenang ke Jingkieng ke ba buat ufada ides lai la tau puitri semua juga la tau kana semua juga kata ibu ki ni selong ki bai ki bersama long tu kadi mau ngomong agak part of the social fabric kadi kan ada lupa ki kana kata ibu ki ramba ki samlai taruh ki bun ki ba ki belum associated with Jingkieng bukan jingade with Jingkieng kadi mitanan kan tamek Jingkieng dia adin kata ke jingsu juga di mula perkat jeliu ha long tong ini adle bida wa Thymmai long Thymmai tambah ba kadur dan long kajui tamba inwan ra ru ikani ka teknologi Thymmai menta ne ro kan menta kan ne spas nem duna spas nem instan ta Jingkieng wala ne spasam lai spas nem ru teknologi Thymmai menta kapla pensim ka luar full capacity ka kani ka safety kani peningkong air nya perkan mengalih jumpa ba nanta ka nya perkan sepang jingrim juga jing tanat juga ka heritage value juga nya perkan ru sekawai ka bawan ka jingmut juga ka lomba hangni menta au ni ka juk akan kesna menta aku lai ni wala ni aku panganwan ra ya ka kacing start Shna Jingkieng jong kan barim jong kam tam Jingkieng jeri mam tip tentang si perkara dia tu saya ubah design ni Jingkieng tip lai imu ni Jingkieng jeri jong ni tip ubi ni lai iru da so ya pun Shna Jingkieng jeri ni hang ni yo la akan di kep ko minta nga yo la dan penbut yang baru yang lalai bermencuat pada kejut poru meyola minta penpeni siapa pertai ia kejing start Shna Jingkieng jauh membarim juni tahu Jingkieng jeri juni teke bunyi le ban le angne kalomba ikwa apa ngitung kita tidur dengan ni kita tidur kejing soalan situ bang ibu kita kini jaka kini jaka kiu sentiu jong no ki bang perkat bentung niu dinjeri itu kanang bala ada umi dinjeri pori ki railings Thik ka dur ki railings but namtip manang inong panin ayam atau por but hadin gilaban benua ki railings kami kita sabis nak dinjeri, balong dinjeri po, siya dikasih jumi ni. At least dalam amla Shna Jingkieng berawal dinjeri, dendeng soal yang iya ka, jik start yo kasih, nu pur dinjeri pun, dan kami dinjeri ka, Shna Jingkieng. Dia ni kini bangabo, kap bangabo, bangasoan pois ketika design, dan Shna Jingkieng ke Polok kunjuk kadur tambah kita instruction members dengan wenno mengalami lembrum pelat di sana kita nampak ya try untuk Jingkieng komentar ki lembrum bah gini dia kita try kan marto por ke dia di nilai bala benda ya tendai lagi ka teknologi bentar akan naruh dia tinggal penduna no ini construction members kan kami ilong sting dan itu nak shopping dia
kireling sungai dah kenal lawan Bangladesh tangga tu aja kayu amadan tu dah gadin but nasupa fakta kajuk selfie minta kajuk selfie kajuk sundur tengah aku abu itu jaka apa yang Jingkieng ba ilong jaka sundur selfie University Rimsan ajalong ibai kari trellis ntai na pura saya ki sentiu tahun pi tanah i tapi kalau hujung ini meskipun dunia tang ini kini support ni lah ham dunia ni misalnya likely minta tang akili take trellis ntai sakwe ro ko awon ra beng ti railing sebelum chwa bah tu ko por ba ka original ni ba cross ni tanah titang tahi je pula but sakwe dah mengalap bangako penora sepi kompetisi kanomba akpor nilai soites ngilap ba kini ko blue ri jim kini ko ummo dia try je ko kumba spopot hadin ko ada pa khndo facilitation but kini ka khndo hadin matala spasnem dia kini di nakadaw jum ni khndo ba kasakala karong jo ko tapi kini ko kini kitur jum pila lom tai ka brown dengan suggest ya kani ka forest department mo ba taki olah tikin diesel teka temu nilai ka balapan wengno ya kani ka ya kendo na try to sell bikyang kram kan ra bing to dur jum to chwari kam bicara ngam ba khoi on minta ting biji ki do khar mi sho bakla pti bala teka shoma ka sarkar lo ta kitre ne minta ban le kini di kitor kiba ni superimpose ya ni kabar ya Thymmai ni bengno ya kabarin ni long itu mau itu fikir alhamdulillah ki members pepe kitor meminta kambon hari ni minta tinggi tekstil ti sakwe kiba kat nomor ba hadin belajar ka dom tu lah itin lo kai ti minta ki structural engineers junga ro di Guwahati lapas ni IIT domain expert uri professor Dr. Jayanta Pathak uri HOD civil engineering po Assam College kini ki very expert but ki de na ki ru ki bong ba ni de ban document ni ka bridge barin te kai bung la le ni na ni thau thik ya barin khang mangin klet ki kilawai pateng bahan hadian at least kan the documentation juga barim na thau thik pateng ki DNA but kai ke baki structural engineers ki suggestion aru ba ngin shimbe ka loading ru kan shimbe bakan de full capacity kamu la utap upriu Polok ko Jingkieng ru kamu le kamu pta nomor fima atip ni diga cakap jumpa ba kalau mendengar di festival dan ini bakal dap ke bridge berkawai. The safety is one of the prime first number one bagi pejak ini design. Lain pun kita ada Jingkieng, nak pedeng ke Jingkieng hadu ke ke puyu mas poput ni. Dek ke Jingkieng dia beri poput. Hadir ke poput ke stang tu ke mau ai pim dan tu ke jabo kendo lalam tu. We talk now to bapet bapli dan we beliau ba hak mobile ru kem lap shoot mak shungam be po kundo temu kan excitation lalu pui ni kalau pun ba buat atrai kan ni contribute ke jabo tu ba je klarong tu ngatarai ma kan ba lada pilek kanu hakam kabadi na mutau pai ba ngatri bidin pancing bet pin pai baru pai baru semua kam di shopi kan dah kejuk transparency mata pangin sia le kan bangun de tamang ada arkitek nu engineer ne buat at least gini pan clean pai baru semua nomor ba akan dia ngale tak pol apa yang perlu cuma ki members untuk intact megla chapter apili naki post likely ki pili itu fikwa apa Thymmai fikwa apa rim ni fikwa apa mix budi fikwa apa rim kita kata kami tong ini mix no ban
bahkan nungka material tu kami sudah kadi material Thymmai. Tiga terus kui ke group tentang reminiscence of Shillong ru ko bla ke group mas tenat bahan marba kini kinong Shillong kiba ni tong khasin re baro kiwi je punriu and ki members of this ki adun satlak pertai majority na ki ko abi ka parin tengah semua mga kini ki kampai ba kum ka kamtam le kum kini ni dei phi bangin pal chim ya ka views pai ba maka pni ki jongi no or mga ru chwa ka so hello to por mo te ayo ni kala sina ba sina ka Jingkieng with Thymmai ka steel cable ki contemporary ni ba pertai ka le te din nakalai la di ba ni de ban burong ni ka jing so jo ba ngade member jo ka intact group ka Indian Trust for Art and Cultural Heritage. Ka thesis yung nga kadis pang hiyingrim, ka interest yung nga kadis pang hiyingrim. Matay gini man burong ni kaya pala leo chwa. In fact, akan ni ka climate menta, ba ka central government kaya le bala pentelai keting yung suro, pentelai keting yung ka riru. Hindi man burong hindi kaya parin. I mean, nimla pun pentelai, we cannot change the past mo kung kaya barim basa ka barim. Tenre, ang ni ngayon lado pangin peniru ya kaya barim berjongi kasi hakaliam jo kanika Shna Jingkieng mo kung gila for wars te. Kanida ka Pile Foundation mukikon mo Shna Jingkieng. Siya jong kanida ka kantle lang ka kumbawa peniru tu kini engineer jonga. Tadi kini kipaya, dari BIM, dari support dari RCC, di hajrong boleh kan tidak kan, ni basau, kan tidak nak, kan tidak komiat macam Shna, kan tidak nar, dengan semen, ni kini kau tidak diam sudah, kan tidak Thymmai tu ni, bergerak di RCC dengan semen, pada nar macam. Kedieng si orang berbor kedieng ia dalam expiry date. Tila si senem tam kane sudah tur. Kini terkung ke estimate mengibu mengi, matrai kentat si kalai, like road. Nomor ba kata kadi ba ke include lagi ke bentuk prai ke barin. Nang ta sakane ka ia gitu Pile Foundation barin, kanar ke barin. Sekarang kadang ka mengikat non corrosive paint ke bangi iron nung tagi ni bakam nung sarang tu ka na di perkoi itu kipoi ka lai apo kan lai ni dia le ka bala Shna ni la submit ni presentation siki kira pasti sini ba ki ko ani menta ni bes ko DPR ni prepare menta detail project report di ni tak sudah submit ke sarkar lalu kan sanction besar tender no. Disebut dah telapan perang ni try kat no kesimpul benda. Matrai kapan slam kan ni Pile Foundation. Kini benjo ki beri benang. Ki Shna Jingkieng. Di pasal jong beri nama kali dah kenal macam slam. Matrai iman apa sistem lah dia rendah. Kamu pala di sistem makbang. Kamu dia bahaya tata. Yes, ida di kong ni beri bapen tu si orang yang dah komen bahawa ngai thui iyo ang begini Shna Thymmai yung dah kapahan berbun ki turis ki kuat ya bani sundur tu berkelai ki dur ki kuat bani ya tu ka pedang Jingkieng sundur ni mata tu kim syak it's a big disappointment no ki turis ki yo ala ti don pok sarkar ka Shna kloi kamu kalau mentahi ngatrai klai biang tu kalau mentah ki kamri dan ni isu ki benda itu maybe kilaban penbahasyo tekanan iti pungsa ke senin sekali eji sakui nak bawa itu ifi kani jing ajung betul Polok jaman ba ya kani dia jangan ni Jingkieng baru minum bread eka kani ngapa itu forest department bagi proposal bagi minum bread eka tu Jingkieng itu Jingkieng yang dengan Shna Jingkieng grade
ibi Jingkieng red Polok Thik bukan ke barim ni dah kita keju idin tapi iba sipawa nak Jingkieng tu Jingkieng kenapa kita nak model kenapa lah saya ki lawai bahadir mungkin tu Jingkieng red tapi di size barit ni berpenukam dah kita keju idin barim tak mengilapan yo kan kita hari di kenapa kandang ni ka kandang kata idea ban reuse tu dia berat dia kan itu baru dia show ai jemut dia ka forest department kata ru cakap kan lilam tu Shna lebih barat bagi lah bu saya tes kendong juga nak Polok ni kita dah kapung tang mansu peni bukan Jingkieng gerem ko ba kalau no tapi di barat di size dia kan air ru kini ke kini ke kubur ba kumdo pengilaban reuse ya kayak barin dia mencubret ya kan lalu ke syong forest department kini ke kapur ban biang ba kapur Shna ka tu maybe kini kapur pengilaban wan rai machines ban ki dredging machines ban dredge tu ga ban wengi tu ga sil ko jabo kita nak tarik machines kile ban wengi tu kendo mga suspek mga tu kendo de way po pentlai ka rong jabo Akapor mengi perkat bentung itu dingjeri, bakin por yang tu reeling, ban bakin don kibrio ban pet ya ka kan bau ni tenat ni belum dingjeri berentah ni kena tenat kena od ki kena khap yu bu nya ka tu design reeling. Dia kan ni ru ada khot ik tadi mengikut mengi domain expert, kibarong expert yang dia kam, ban ngai kendo yu ba morning star kong tau. Bade untuk belum dia belum chairman ni macam ni ka Living Bridge Foundation dia kita angten populus lah ubah ngan kod mau dia expert ni kam dingjeri dengan laki ni no uru sepang kan ni ka rukom thum baru itu dengan khabala thum mengilapan kap yakini tenrai tamakin mi kini branches sejrong kan wong kepala pun le kam tam ni menta pengilapan le ngibun ni cakap kini cakap bu bentung ni pasal ni bakwa ni thui pi nganam wat ru kadang ke board science bagi ke genetic engineering kabade sepang kini ka tissue culture kabangila bangin tung yêu dingjeri ba mi gloi ban kam klandru ban ada kata kalong kam kata nila pan yo itu ka Jingkieng dingjeri ni relics dingjeri yo ngi ma ba kita ke ar pole posnem ru yo bi tak posnem ru balong te nganang ye contact menta Polok ke bede gane kat ko biotechnology ka kata ka science ke genetic engineering kalau Thik bagi penstep mi kloi sosal mi he sosal te ketua di spanki bang ni ka di nom to dingjeri kumno bangila ban tissue culture dingjeri klang bo mi step ban kam klan ru te dan bok lada ka lokal kata te ngawat phil lau ni to dingjeri ta Jingkieng dingjeri reelings lada ka sanction kloi te wat minta portal la la